Ka parti VPP lengba odan nilang sti ula pensyai pajba ba ka sembol lani usumbol jong ka parti VPP udai une ubalapen ya kene kadur hangni ban syupen ken mau kendet nak benta jong pi ki pajba ki baju a jeng kersan ya ka parti VPP nak kawe kepor sya kawe kepor balai bahapan pensyai ya pi yulise kandon kepor nak benta jong pi pin sasngotu bakla ti kumta labta ya baro ki ba penun kam ya upra ha bakin penun kam da uni udur pra omdei daki wepat namar layu i bakadon kajing penun kam da kadur pra kapa bakla te kumta ka parti WPP ka pensyai pajba ba upra udai be bandon ya kane kadur kenang ba pinum bakla hakapor ba pi pilai tebut lane hakapor ka ba pi penun kam pi ban pej ya uni udur kenang bakanum don kano kajing bakla ka parti VPP nga khot nga bahaya barok sya kadilang pajba kaban penlong da ka voice of the people party kaban salong ha ka Katnyo not Shillong constituency ka parti VPP ha kaba kinoilam jong ka parti ringkat presiden barangba Arden Mila Balseomoj kinwan ban pensyai ya kimat bat kinong rim jong ka parti bat kan donru ka jing penrung dekot sya ka parti ban pen empat ban pen mi bapat ban pen kal durpat ya ka jela katrik kadai ha kharlai terik Januari arjar frau kabadai menta kesi kajaka kadai ha mulai normally ha IGP stan kapor kanlong ha kapor reu beje janmet te kumta la kerpat ya kitei pajba kibadon ha kanyo not Shillong constituency bakidai banwan sibet ha kapor reu beje lada kikwa banrung lane banjon bat ka parti VPP kene kadai ke jipute pajba nagata jongpi kiba kersan lane kiba ju a jeng kersan ya ka parti VPP da kapor sa kapor Satu kali mukam papintronya palarat tingkongnya ka ditang di pipi yang bertahan